kumsang ni somni le panni September ni som le pakhat ania Rainbow Mizo channel thir tu le ngai thatu jong jong te chibai kan buk thau chau ane British ramchunga chuan Queen Elizabeth panni na thina wangin asun na hun man chomek zel ania India taima chuan nizan lampanga khan sun na hun ropui berta jinga an ngai London Bridge a nei ania London Bridge bullaka hian Royal Navy ta chuan lai puite chi Royal Canon tia an sai chu voitam tak an kap puaka Queen Elizabeth panni na hi April ni somni le pakhat sangkha zakua somni paruga khan apianga athi hun September ni riat sangni somni le panni thlang hian kumsom ko le paruk ania Royal Canon ta hi Queen Elizabeth panni na kumzat voi som ko le paruk lai mai ka pu ania British ramchung chu anlal nu thina hian tun thlang hian al ngong na hlea mitam takin an tuara an suna pangpar tam tak an da boka kan video masalama kan soi tuang khan sun na hun an nei chung hian British colonial state chunga engin ti hlim na ma man phal ani lawa chungjinga chuan English Premier League te po hi alang sar jual ania Roman lok fixture zongjong ta chu ti top rivek ania tun thleng hian in fiam na lam chi le in ti hlim na chi hrang hrang ta chu ti top alani chunjam zel ani tichuan British lal tharatan hian Queen Elizabeth panni na fapa ta jinga au paber Prince Charles chu King Charles panni na niturin nemnge ani tabok ani London khopui chu anlal nu thina wanga angui roilain Ukraine ramchunga in donero chuan zualam apan zela Russian sipaitan ma anson thailawa Ukraine sipaita chuan antran munatanga chuakin counter offensive operation an nei chu lotling takin kalpui mek zel ani boka khopui than khata tang phai chuan in withdraw in nukdok angtluk an ni towa ma se heng khopui Ukraine sipaitan anlak le ta ta hian in dona chu ala chuak deuh ranga mipui ta ta na khopui ral muang takero chu ala ni thai ri lo ani voin September ni som le pakhat hi Russia in Ukraine arun trantir February ni somni palia tranga ani janhi na chia anita Al Jazeera in report unpack dan chuan Ukraine sipai ta chuan nasa takin ma ansona counter attack manga Ukraine army ten Russian sipai te an bailet na chuan Russian sipai ta chu na takin asoka Ukraine ramchunga anram lak chin muntam takatrangin in withdraw angkluk ania Anral thuam tanen hian hnung tolin anop chin chungami khopui then khatatrangin in hnu dona an kalpui me kani tin voin chun dar som pakhat vela khan han report ane Ukraine ram chunga abik takin Russian sipaitan nataka anron norna mun Ukraine chimlam pangle khochak lam pangate Russian sipaita chu nataka chembawang ania tuna hian Russian sipaitelaka heavy blow in chembona lian tak mai chu athleng mekta ane hetila hian Zaporizhia region chunga Ukraine sipaile Russian sipaite in baina chu atop theime ulo wangin Zaporizhia nuclear power plant hi ama khan container thren khatte shut down ania mase helai mun chevela hian in baina om chunjom zela wangle bompuakin top zai harel tak lo wangin Europe khomol pui chunga nuclear power plant lian bermai Zaporizhia nuclear power station chu azavain shut down anita hei hi nuclear zungjam hlom tak radiation laka invent himna tan le alik mai lo na ta na ruam man na ani thu report ani bok Russia ramchunga media khrang khrang ta chuan report unpack danin Russian Defense Ministry chuan order adi chuaka Ukraine notice city jinga ki city tia ansoi Izium city trangin Russian sipai zongjong ta chu nungtol turin hriat tirna anti chuak ane tichuan counter offensive manga Ukraine sipaiten Russian sipaite annorlet na hlotlin na ropui takmai anneita Kharkiv region chunga Russian sipaite tokhir taka anin kulna mun Izium city trangin Russian sipaite chu Ukraine sipaite hian anjawain anum chuak jota veka Izium city a hian Ukraine sipaite chu anral thuam tanen anin choblut thaita ane Kumin March tha Russian sipaiten Kiev khopuile a chevel an hualvel na atranga Russian sipaite anin hnu do hnuwa khan tuntruma Kharkiv province chunga om Izium city tranga Russian sipaite in hnu do na hi in hnu do na lian tham Russian sipaiten an nei voi khatna ania Al Jazeera chuan Ukraine ramchunga in do na kalmek chu tharuk chuanga rei hani towa hetin huai hian Russian sipaita chu
izim khopuya tang hian equipment chu sang anin chop tele anral thum dang tenen Moscow tanga thupek andon angin in nuk dokin antlan chetani tin an reporta hetianga izim khopui Ukraine shipaitan anlaklet nu loka hian Ukraine Defense Ministry chuan anlalet ngayani ti finfiana turin thalak tamtak anron phokchuak ta social media tamtaka mutur haumjing hal ane frontline Russian shipaite beileta hetianga natak maya nortu tahi Ukrainian Special Forces tin soi ania Kharkiv region chunga hian Ukraine shipaita chuan counter-attack mangin Russian shipaita hi an beida ranga mun tamtaka silai le bomb chi sang te missile le rocket mangte in ka ton na athenga mase rang taka Russian shipaite antluk chiatna le antluk sapna mun Izum city tranga Russian shipaite anin nudona hi thilmak tak niin an reporta Al Jazeera chuan report anpek danin Kharkiv province chung pumpuya Ukraine shipaita chuan counter-offensive operation hi an kalpui meka mase Izum khopui an beina hunero hi chu zirtopni tangkhan Izum khopui hi Ukraine shipaita hian an beitrana mase hunrei lote an beinu loka maktak main Russian shipaita chu an tloma he khopui chung atang hian an tollet duya nizan inrin nizana khan Moscow chuan Izim khopui chunga sipai omjong ta chu an himjok na turin tolchuak veka in hnukdok turin hriat tirna ati chuaka Russia in Ukraine arun nuwa hetianga nena rang taka channa hun hi Russian sipai tele Ukraine sipai ta hian anla nei lo hrimhrima Ukraine ramchunga indona chhuat tiratranga tunthang hian Izim khopuya Russian sipai ta tlomna hi indona kalme ka hian rampani sipai te tlomna veve apo antlom randarna ani tin an report ane Ukraine sipai tan Izum khopuya Russian sipai in kulta chu han baina hian rapid advance force ta chu antirluta heng Ukraine force rapid advance force ta hian nataka annor nuwa Ukrainian force dangta hian lu chilin Izum khopui chunga hian indona rap thak tak mai chu athengta master Russian sipai ta hi hunrai antang thailowa an kedar ani deuh bara mun tam taka dar ania hetianga dar ani taka bang hian Moscow chuan an zawain an thivek dona an hriata bangin Russian sipai Izum khopuya omjong ta chu in hnuk dok vek turin Moscow chuan order a chuata hemi hnuwa hian Russian sipai ta chu anin hnuk doka KCT tia an soi Izum khopui poimo tak mai hi tuna indona kalme ka hian khopui poimo berta jingami ania Kharkiv region pumpui Ukraine sipaitan anlakle thaina turatana khopui ramchang le trangkai tak ania mase TASS news agency chuan report anpek danin heng Russian sipai in hnukdok ta hi Moscow chuan in hnukdok hlen turin akau kir anilawa Izum khopui laleta wallet le tur hian Russian sipai ta chu hnukdok ri ani thu hanpungjar ve thung ani Mase Kharkiv region pumpuya hian Izum khopui lak ani takawang hian Russian sipai te din mun chu der thong taka aomta Kharkiv region pumpui la tur hian Ukraine sipai ta chuan hunrem chang chance thatak mai an nei phata ni tin Al Jazeera chuan an report thung ane Ukraine sipai tan Izum khopui anlak nu loka hian TASS news chuan report anti chuak lai boka Ukraine sipai tan Russian sipai te anron beidan chu mipui te nunna hlut lo takin anron beya khopui chunga indonara thak tak anron thlentira hewang hian Russian sipai ta chu anin hnuk dokta hetianga anin hnu do hnu loka hian Kharkiv region Russian administration head chuan thuchua asiamjui ngala Ukraine sipai tan Izum khopui anlak takawang hian Kharkiv province chunga mipui chengjong ta chuan annun anhum him thaina turin Russia ram chunga mo Russian sipai tan anop chin territory chunga tlan chaturin hriat tirna ati chuaka he thu chu an siam hnu loka hian mipui ta chuan Russian thu chu chu ngai poimo takin annun na ven him na turle hum him tumin Izum khopui hi chua san antuma ma se traffic jam na satak mai atheng zui ta ni tin an reporta ma se Ukraine sipai tan video anti chua jong ai ro hi chuan kotlai hi are thuapa mipui pon chuak anom lawa achan chu mun hlatak takatrangin Russian sipai ta hian missile le rocket mangin akhat to ka anlaron ka rengwang ani tin han report thung ane
hetianga thu chuain anglo ain kal thel nuai meklai hian Kharkiv province chunga Kharkiv khopui bulloka om khopui poimo takmai kupiang squad chu Ukraine sipai ta hian an la le ta ni in media tam tak ta chuan an hriat thu an reporta hetianga report om nu loka hian Ukraine sipai ta chuan kupiang khopui chunga building chong chunga hian Ukraine flag chu zar pharin nenan chan thu an pung zar le ta ani kupiang khua hi mipui sing ni sangsari vel an chen na mun ania automatic weapons tia an soi indona ta na manata na lom tak tak mai ral thum chi sang le lian tham tak tak mai tanen Ukraine sipai ta chuan kupiang khopui an lut lai thalak ki thedar ani zui ta boka Ukrainian special force ta chuan nenaro pui tak chang chho zelin hetianga khopui poimo tak mai kupiang khua Kharkiv khopui dai fem om chu anlak thai mai ta ka wang hian Kharkiv khopui la tur hian Ukraine sipai ta tan chuan thil harsa tak ani to don lo ni in han reporta Kharkiv khopui chunga Russian sipai om mek ta chu inral ring takle GI takin anom mek ani tin ground report ron petu Al Jazeera reporter chuan asoibok Al Jazeera reporter hian asoizel dan chuan Ukraine sipai ta chuan Kharkiv province pumpui hi ansoi nging ani deu bartoa counter offensive operation na takmaya han kalpuya wangin Vasilenkovo khuachu Russian sipai ta kutatanga chu sakin Ukraine sipai ta chuan anthunai na hnuaya anda zui le ngala heminu loka hian Artemivka khua Kharkiv khopui chunga tanga lavak lo Kharkiv region chunga om chu lak ani le ta ni tin han reporta Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai zong ta chuan hoisan takin hein dauna hian melma te anma chona Ukrainian Special Forces ta chuan Kharkiv region chunga muntam taka Russian sipai inkulna mun ta chu an chu saktoa hen ro pui takmai hi kan sipai ta hne na chau ni lawin Ukrainian mi pui zong ta ta na hne na ro pui tak ania kan sipai ten hne na an chan na le operation lotling taka an kalpuina hian chuan om kati tak zatani tin thucha asoi zui bok ane Khovel media krang ABC News Agency te CNN te BBC te Sky News le Al Jazeera ten report an pek dan chuan Ukraine sipai ta hian tun tha chunga ringot hian counter offensive operation neya ngor tak maya Russian sipai te annorlet na hian muntam taka annorlet towa square kilometer sangni chuangjat mai Kharkiv region chunga hian laklet ani towa region dangtam taka po Russian sipai ta hi anung toljoka antana wangin Moscow in Ukraine ramchunga mission akalpui meka hian hlo chamna lian takmai amua lungbang sutang mai in Ukraine sipai ta chu antang het sia hei wang hian ne na anchang lei theilowa Ukrainian Armed Force talaka hian Russian sipai ta chuan nunna tam tak anchan pha ta bokani tin an report ani Ukrainian Defense Intelligence ten voin September ni som pakhata thuchu an siam dan chuan darkar somni pali kalta chunga khan Ukrainian sipai ta chuan Kharkiv region chunga munpoi mole trangkai turangai ta chu an beizui zela Kharkiv region chunga in baina mun franga hian Russian sipai ta chu anin withdrawing tluk ania unit tam tak ta chu nudo ania mase tunthang hian in baina chu ala thang zui zela Ukraine sipai ten khopui chung anlu chille anop na hnuaya anda to hnu kupiang sle izum khopuya po Russian sipai ta le Ukraine sipai te indona hi ala theng chunjom ranga hetianga indona athlen thaina chan chu ral la takatranga in baina angchi munle muna ground na indona nilovin rocket le missile mangin khopui chung hanron baya Ukraine sipai ta poin rocket mangin natakin Russian sipai ta hi annorlet boka hetiang hian mun tam taka in baina chu voin thleng hian atheng chunjom reng ani tin han report bok ani India taima chuan nizan janrei lampanga khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan mipuita hna thucha asoya he thucha video kalplanga athusoya hian Russian sipai ramlak tuma minron baimek tu telaka hian kanram chung anop chin square kilometer sangni chuangjat chu an kutatrangin laklet ani towa Ukraine sipai te hi engtika ma antlom don lo wangle Russian sipai laka hian nungtol antum tolo wangin indona hi anasat paule nunna chan antam don tina ania hei wang hian Russian sipai ta chuan thutluk na dik tak an siam angai ta
chu thutluk na dik tak an siam chu chiang takin han ron tilang ta nung tol zai relin hanin nuk doka mun tam taka phai chuan anral thuam ta hi lalet man lawin an tlan chet san boka ma se tlan chetura thutluk na le du thlan na fel taka an siam hi du thlan tur an nei ta jinga an ti tur thaberani tin a soi zui bok ane Al Jazeera chuan voin channu dar khat vela report an pek dan chuan ram pani sipai ta hian indo pui pani nan hulama indo na lian thamber chu an ma chona he indo na alo chua chan hi Russian sipai ten Ukraine ram chung an bei wang ania ram pani sipai ta hian na satakin an chanin an hlo toa indo pui pani nan hulama Europe ram chunga indo na wanga chiat na athlen na satber na le nun na chan an tamber na hun chu an tong ta ne tin han report ane Al Jazeera hian an report chunjom zeldan chuan Kharkiv region a chau hian indo na hi anasa anilawa Kherson region chung chimlam panga frontline a indo na rap thak takmai athleng mek boka he indo na hi lian tham takin kalpui ania Russian sipai ta chuan West Bank of Dnieper River tia ansoi Dnieper luipui atanga khothang lampang atangin Kherson region chunga Ukraine sipai omek ta chu chuangai tumin hanron beya na takin hanron nora mase Russian sipai ten han bei seilo ang takin Ukraine sipai ta chuan an barakhayani antia a chanlet na na takmai chu an pea Russian sipai te laka hian methodical strike tia an soi chu an manga Kherson khopuile a chevela Ukraine sipai omte chuatuma Russian sipai ronlut tele anral thuam anbun na mun rang ta chu Ukraine sipai ten methodical strike tia an soi mang hian infrastructure chi rang ta chu anti chet saka hemi ronjui che hian Ukraine sipai ta chuan counter attack mangin Russian sipai ta chu han beijui taboka supply line tam tak ti chet sak ania Russian infrastructure chi rang Kherson region chunga om tam tak ta chu ti chiat ani tabok ani Russian sipai ta hian Kherson region chunga hian chakna tharui anei na nar poimo tak mai chu Dnieper river hi ania Dnieper river ronkan na tur hian leipani auma heng leipani te hi Ukrainian force ta chuan Russian sipai te bailet na turatana US in Ukraine nena apek HIMARS mangin heng leipani te hi chevek lo ma sela muntam taka ti chiat ani to ane Russian sipai te hian Dnieper luikana ralthum chikrang ronlak lua ronbei antum na chu Ukraine sipai ta hian dang chatin Dnieper khuate Dnieper river le achevela hian Ukraine sipai ta chuan HIMARS rocket system mang hian ni tinin an kap deuh ranga hewang hian Russian sipai ta hian he lei hi anon kan lei theilowa harsat na tam tak an to pha chu Ukraine sipai ta tanero chuan Kherson region chunga anin siam ram na tur le Russian sipai te nor chuak tura anin bot saina tan hunram chang tak ani thungani tin Al Jazeera chuan voin khan an report bok ani hetilai hian voin tlai darli le minute somli vela khan Al Jazeera in update anai dan chuan Zaporizhzhia nuclear power plant chu Azavaya shutdown ani nuwa International Atomic Energy Agency ta chuan an pon jardanin Zaporizhzhia nuclear power plant a backup power line chu siam that ani thu an pong jara he backup power mang hian Zaporizhzhia region chungbaka Ukraine ram chunga Zaporizhzhia region ponlam mun than khatate power supply pek chu ani donani ti an pong jarani Indona kalmekani wangin Ukraine sipai te hi anchan athareng big lawa Russian news agency ten report unpack dan chuan Russian Defense Ministry in thuchua ansiama Russian sipai te hian voin tlai darli le achan vevela khan Ukraine military ta chu targetin Kharkiv region chunga hian missile mangin natakin anchang leta Ukrainian army te position muntam taka precision strike tia ansai puak thai thil tam tak nen strike an nei zui ngala hei wang hian Kharkiv region a Ukraine sipai tam takin nunna anchana ni tin Russian media rang ta chuan Russian Defense Ministry chuan an pongjarani tin an reporta ma se hetianga Kharkiv region a Russian sipai ten strike an nei chungchanga hian Al Jazeera in report an pek dan chuan Russian media ten hetiang hian pongjar marsela Al Jazeera chuan tunmaya chuan hetianga thila thendan hi engma finfia thei kan nei lowa Russian Defense Ministry le Russian News Agency ten thuchua an siam hi adik ngayam ti finfia thei ani lowani tin an pongjar zui ani
voin tlai darli le minute somli panga vela report unpack dan chuan Ukraine Armed Force ta chuan Russian sipaitan anram anron lua sakchu anchu saklet mek zela Kalovska khua Moscow sipai om ta chu chua ania he khua hi Ukraine sipaitan anopna hnuaya anda Ukrainian sipai mechanized brigade sang som pali ta chuan Ukraine flag tarin he khua hi anlange yani ti finfiana turin Ukraine flag chu anjar pharleta ani President Vladimir Putin hian February tha Ukraine ram run tura thutluk na asiam khan Ukraine ram nizani chungzat mai bei angai hi aring lawani tin analyst tam tak ta chuan report an pea mase nizani lai heram chunga hian in dona acho chuan nuwa hian anung tolzoka mun tam taka atang tan chomeka achan lian tak pakhat chu western ram sang Russia in hetianga miram tibuaya malak na hi an thopui lo wangle Ukraine chan him tur hian ralthum chi sang manga tranpuina anpek wang ania tin Ukraine sipai ta chu mun tam taka ram sanga training pein an la chuak deuh ranga heng training thazok la ronlut le ta hi Kiev chuan ralmatonga frontline a atir ngal zela hewang hian Russian sipai ta tan hian harsat na lian tak ating ta ni tin an report bok ane ti chuan Ukraine ram chung Russian sipai tan anron lak to nu mun tam taka chuan Ukraine flag ta chu zar pharle ni in Ukraine sipai tan an control na hnuaya an da let le tamek ane ole khati zong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan chanchin thar longai thatu le lo thir tu zong te kan channel la subscribe lo inom chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lowin an kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia